Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fi ulumiddin waftah lana futuhal arifin wa'mal lana amalas salihin birahmatika wa karamika wa fadlika ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puja Allah dan salawat ke Nabi dilikun nibaknyan. Yang ulun hormati babandum jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang kata langkah bak tempatnya dengan kudrah iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, sebagai lanjutan daripada ceramah kita yang kau ikut naku yang kali tak pegah bacut tentang sifat orang taqwa dan sifat orang kafir, dan yang tengah tak bicarakan adalah sifat orang yang hana mentente ke mukmin atau taqwa atau ke kafir, yang hana tentenya adalah bak lahir takalan bak babah atau secara syariat, wa amma dengan hakikat jih kajelah kafi. Man apabila getanyo nama sifat lagayan bak masa getanyo jinau nyan ho yang mesifat yang kekenan getanyo, apabila le getanyo mesifat dengan yang kali tak pegah tentang ayat ciri-ciri takwa, berarti getanyo kakeh tergolong kepada orang yang takwa. Tetapi apabila sifat gedanyo kepada iaitu golongan yang kedua, golongan kafir, kakeh gedanyo kenan, tapi na'udzubillah tamlakai gedanyo hana kenan. Tapi namun pun demikian lem tamlakai gedanyo beruh gedanyo dalam golongan yang kelih, iaitu golongan orang munafik dalam istilah iaitu syariat ataupun dengan istilah agama Islam, ataupun sifat zindik dengan istilah ilmiah akidah. Maka jih getanyo kepegah li Nabi, kun aliman au muta'alliman wala takun rabi'an. Getanyo bejit ke orang yang nak ilmu agama, yang nak ilmu tauhid, yang nak ilmu fiqh, dan nak ilmu tasawuf, dan nak ilmu alat nahu sarah, badai, bayan, mantek, dan termasuk ilmu arud sekalipun. Jadi watan kena Nabi kun aliman, katanya wujud ke orang yang carong di dalam bidang agama, kenlah makna jih katanya hanjit carong dalam dunia. Ya, kan bermakna hanjit carong iaitu dengan ilmu dunia jut. Ya, tapi katanya bercarong dalam ilmu agama. Dunia itu terkera jih dengan ilmu agama. Tapi moya carong dalam ilmu dunia, agamanya galam tentai tim sedot. Sedangkan li Nabi pihna nekun bak watene berangkat sabah-sabah tujuan merumpuk dengan urang yang tengah iaitu hero tanaman ataupun kurma. Watene kalau li Nabi li urangnya tengah iaitu ke perkawin-kawin kurma. Sehingga gekun di Nabi pu kau pegot nyan ada batatnya pu kau pelaku baik kau buat kan.
Jadi ahwatene wo nekalan hasil kurma perkawinan dengan yang hana perkawinan lebih good manfaat dan boh jih mangat tak kena ju ataupun singkat apakah kehasilan jih lebih good yang na perkahwin dengan yang hana. Jadi oleh kerana lagayan kerana sifat Nabi kan sifat angkuh dan sifat Nabi na sifat tadaruk menyamanan di ketempih bekna sifat angkuh bersifat ketemu sifat merendahkan diri sebagaimana asal dalam masailai nyan tanda-tanda sebagai salah sabuh tanda Islam adalah ketemu merendahkan diri benangan dengan Allah Ta'ala sesama manusia pun merendahkan diri tehdali tehbukti li Nabi ke merendahkan diri walaupun dengan manusia nyan dengan urang yang iaitu perkahwin kurma gekun antum a'lamu bi umurid dunyakum menyobah masalah dunia lebih careng gata antum a'lamu gatanya lebih careng ketimbang ulun maksud jih ke Nabi tentang bab masalah urusan dunia antum a'lamu bi umurid dunyakum mio masalah urusan dunia carong awakkah ngondun yan ban mesti kepegat berbangan dengan li Nabi maka tentang ke Nabi kun aliman au muta'aliman wala takun rabi'an getanya bejit ke urang yang na ilmu agama ahwate ta ibadat wate ta ibadat bengon ilmu ta murno bak gureh jadi bermalim istilah bahasa Aceh au muta'aliman sama dengan katanya hana malim berjit ke urang yang dengar ceramah yang dengar dakwah yang dengar khutbah ataupun yang dengar iaitu gebi pelajaran oleh gurai-gurai makna jih benar tajak bud benar tajak murno baik tak beribadat dengan ilmu tiruan ataupun ikut-ikutan dengan secara ilmu tiruan ikut-ikutan boleh jadi tergolong katanya sifat dengan sifat munafik kita pegah bunau lagi apa tak pegah orangnya iaitu jid ke sifat Abdullah bin Ubay dan iaitu kawan-kawannya jadi hana malim beruh katanya dalam tingkat iaitu urang jak murno nyan katanya jak murno letak pahala kan hanya ibadat lain mentang le pahala tani tajak murno kasaboh kedraji pahala ta mengui pakaian untuk begot kasaboh pahala draji pahala ta berangkat langkah demi langkah saboh pahala draji pahala taduk iaitu tepat dada dengan gurai berbeza dengan taduk di genering ataupun iaitu tapa samping gurai saboh pahala haji pahala tak dengar pahala tak temanyong dan pahala beramal dan ilmu yang tak penolong kegop yang berlipat ganda iaitu pahala haji daripada 10 sampai 700 pahala haji yang sebagaimana kepegah dalam Al-Quran man jaa bil hasanah falahu yang asyru amsalihah memang katanya terpubut kebaikan menurut penilaian agama nya pembalasan jih 10 kali lipat iaitu kebalah oleh Allah Subhanahu wa taala sebalik daripadanya wa man jaa bi sayyi'ah apabila kita terpubut yang buruk bak iaitu penilaian agama yang fala yujzanya hana iaitu geganda oleh Allah Taala illa malaikan mislaha menyasabuh tetap sabuh oleh kerana lagayan bunuh bakun aliman au muta'aliman nyona geganda pahala oleh Allah Taala wala takun rabi'an bejit ke sifat katanya sifat yang tergolong yang keput golongan yang keput malim dan katanya tamurno pihan jadi kun aliman hana malim
Ya. Au muta'aliman ataupun urang murna pitan getayau. Ya. Jadi urang murna kan urang purna kan. Ya. Oleh le getayau yangnya tercit tajak murna hana malim pitan. Malim hana ta murna pihana ta purna go pitan. Ya. Jadi ta murna hana ta purna go pitan draw tu pitan malim. Ata na ladum urang le gadaya malim draw tu ta beramal draw ke draw tu. Na thabotu urang malim oleh malim draw ke purna go. Ya, nyan urang malim draw oleh malim draw purna go. Nyan na kitab yang kepegah urang nyan jid terimong zakat bah pih berkaya kedih. Jadi mereka menyata nak juk zakat kepada orang malim yang purna gop sah tabuh zakat jid. Pakan jid tajuk ke orang nyan kerana kan ada kepajuh makanan hasil daripada zakat nyan ke purna ke gop belum. Wa amma orang yang malim kedraw beramal kedraw hana ke purna gop nyan orang nyan han gebi terimong zakat dan baik tajuk zakat ke orang nyan. Yan sampai terus ba ayat lagi nyan. Teman bak yang keput legateo tamurno hana tapurno gopitan buhana tamurno gopihana tamurno bupane malim magateo nyan ke yang golongan yang keput teh golongan yang keput beruh gateo urang yang setet gop nyan ilmu dro tamurno hana nyan tapi di sampingnya sebalik daripada nyan lam legateo yan ilmu dro tehana bunuh hana malim ta purno go pihana ta murno pihan yang gura ta protes urung malim long yang gura ta protes urung malim long nyo yang cukup sedih tu yan ilmu dro tehana ta murno pihana ta protes urung yang malim long. Ya, bila na sifat-sifat menan acita nilai draw teh pat gedayang. Pu gedayang dalam sifat urang takwa, pu gedayang dalam sifat urang kafir, pu gedayang dalam sifat munafik ataupun dalam zindik, nya payah gedraw teh bandum-bandum. Moyo menan le gedayang ahwate tajak beut. Ya, ahwate tajak murno baiklah tabut ke gop. Ya, teman le urang hanai lemeh pakan kepegah kepada urang nai lemeh bunuh salah hana betul dan segala macam karena roh gedengar kadang gelewati tiga rat urang semubut gedengar lagayan ataupun gedengar bak meja kopi bak pegah-pegahnya ya iaitu kepegah laju lagayan nyo ke bahaya tapi me urang kana ge abut han langsung ge pegah lagayan. Yang ban wahai kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, baik bagah-bagah le katanya tapone ke gop bila draw tu hana ilmu. Bahkan kadang-kadang ahwat takalan tengku-tengku dan yang kamu sifat ulama ke purna gop belum kadang-kadang hana gak ponih ke gop bermacam-macam. Bahkan kadang-kadang lebih parah lom bila ruh takun ke gop kafir ya, ataupun sesat dan segala macam ya, kibancit takun berbeza pendapat ngang katayo nyan boleh jadi nyan biasa ada pisabah rumah katayo na berbeza pendapat ya, baik nang an pulain lidah yang dalam babah yang biasa ji hantam kenang ego kadang-kadang tiga go lidah nyan tekap cit dengan ego tu menancit gatih yang gatih unun yang biasa je hantam tepeh tapi na sigaga wate tabut iaitu langkah buh langkah wiya buh langkah unun metun ngon langkah gatih tikrek tu ya, maka oleh kerana demikian yang baik lega dayo tabi kerara tu tamu pubruk tapi hana-hana pah ya, yang kesempatan bagi gop lain pihak yang ketiga. Kaum muslimin para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, maka harus terjaga gedeo beruh bunau kahana tajak purna gop
Yan tamurno pitan. Olayan malim jika lebih lemhana roh lem tapegah hana butui kepada orang yang na gejak murnau nyo paling membahayakan yan ban iaitu le sifat gedaya jinau beruh gedaya dalam zindek dan beruh gedaya dalam munafik. Apabila le gedaya hana ilmu etikut tajak pegah tentang bah etikut nyawa ke zindek. Apabila le gedaya hana ilmu fiqah iaitu tajak pegah bah ilmu fiqah nyoruh gedaya dalam munafik lagi yang kata pegah yang kalepah pakiban ketat jaga negara Mekah baik tamong iaitu selain mukmin muslimin tetapi berpolitik oleh sebahagian pihak lepah ditamong dan dimurnau ilmu agama Islam sehingga ditamong dalam agama Islam selamat jih dalam iaitu Islam bisa bergaul bahkan yang kata dengar oleh yang Islam disetut kepada orang yang ban bila katanya hana ilmu maka ji le urang awai-awai watakun alimannya terus ba ilmu fai gemurnau terus ba ilmu pirasatnya gemurnau pajan gemurno ilmu fai dan ilmu pirasat apabila ka lengkap ya apabila ka mantap ilmu tauhid ilmu fiqah dan tasawuf sajan ge baru gak murno ilmu pirasat dan gak murno ilmu fai dengan na ilmu fai dan ilmu pirasatnya nyo ubina kejadian bah dunia secara lahir adat apakah le tepat contoh pajan baru hana tepat li bakwate masa Nabi Musa pakan hana bereh li ilmu nyantuh bak masa Nabi Musa karena li Nabi Musa ho yang geplung wate dilit di Yahudi itu pat ho yang ke Muslim itu pat dengan ilmu fai dan pirasatnya jadi sehingga bak plung-plungnya ho yang ke Muslim itu meng gekun le Sayyidin le Musa bak urang tetutnya Yahudinya buh pakan nilai dawakah ho yang ke Muslim dike katu ho tetut ya dipegah dengan ilmunya bunau maka bak watanya le Nabi Musa ke belakang ya bak Allah Taala Allahumma auhimhum ya Allah ne puaham awaknya baik le ne pedan ataupun baik le ne peyakin ya karena tingkat masalah ilmu etikut iaitu tingkat keyakinan yang level atas dan tingkat dan yang lemui dua tingkat syok lemui leh dan tingkat waham yang lemui put ya jadi watai Nabi Musa nekun Allahumma auhimhum maka awaknya watai dipakai iaitu ilmunya merasa waham han le yakin kena kedih ya maka jina wasa yang pakai ilmu-ilmunya galom tunte tepat kadang-kadang sigagaruh iaitu tuh tujuh go hanpah ya pulom le katanya hana tamurno ilmu etikut hana tamurno ilmu syariat dan hana tamurno ilmu ihsan ilmu kegot iaitu ilmu tasawuf nyokuh yang kepegah dalam kitab masailai iaitu kepurnohinan masalah tauhidnya ilmu etikut masalah Islamnya ilmu syariat masalah ihsannya adalah ilmu tasawuf masalah makrifatnya bermufhum iaitu definisi ataupun rumus-rumus daripada ilmunya nyo yang kekun iaitu dengan ihsan nyan ban iaitu tamurno le katanya mulai banyak sampai itibitnya wong dalam tubuh lagi kagekun le Nabi utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi dari masa banyak sampai tuh ketika mati maka oleh karena demikian kadang-kadang sebahagian katanya menyohana ilmu tauhid hana deh Allah Ta'ala ya maka gekun le iaitu dalam hikam min alamatil aitimadi alal amal nuksanur rajai inda wujudi zalal sebahagian daripada tanda-tanda sebahagian daripada ciri-ciri
min alamatil itimadi alal amal tanda-tanda ji li gedanya ahwa tetapu but sipupu nyan adalah but gedanya secara mutlak hana mengkait dengan kudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam Allah Taala. Nyan pada tanda urang yang menan na bapa nyan tak kebaik gaduh tak tanda gop kudrah tak tanda kana tabut puno kudrah tu baik ke gop tak tanda ji nuksanur rajai inda wujudi zalal ahwate hana truh lagi ta cita-cita ahwate hana truh lagi ta program nyan lagi ta merasa kurang kepercayaan terhadap siapa saja nyan iaitu min alamatil itimadi alal amal nuksanur rajai inda wujudi zalal nyan tanda-tanda lagi katanya tak kira but nyan but draw tu kan but Allah Taala mesiji nyan katanya tergolong dalam golongan Mu'tazilah ataupun tergolong katanya dalam etikad iaitu kan etikad Ahlu Sunnah ruh dalam etikad Mu'tazilah ataupun ruh dalam etikad yang kalah tak pegah UJ iaitu na etikad yang na kudrah ba'da waktu iaitu qadariyah nyo saban etikad dengan Mu'tazilah berarti bak getanya diri getanya pribadi teroro nyan tenaga dro teh dan iradah dro teh but dro teh maka ji dalam nyan dalam iaitu sifat wahdaniyah hinan kepegat tauhid iaitu af'al tauhid asma dan tauhid iaitu zat jadi menyohana tamurno ilmu tauhid akan menghapit gedanya dalam neraka. Maka oleh kerana demikian bertegah-tegah oleh gedanya baik galak tat bak pegah ke gop hana betul tapi perbaikilah diri sendiri pada ilmu agama. Paling penting heboh sifatnya menyohana wate takalan gop ka pakaian malim, ka surban, baju raya dan segala macam nyan ka butui tat bak gedanya. Sehingga hadrawatu hana butui. Walaupun orang berpakaian bunuh hana jelas identitas dan sebagainya sehingga bak ati gedanya yang ka jelas identitas mulai ubud sampai ubud jinau hana butui li na gedanya lu yang ka menan. Nyan ban bertegah-tegah gedanya. Jadi menan nyan ahwate dipegah legap ke gedanya nyan hana lagi gap pegah. Dah contoh lagi senambung ayat uranyan tentang masalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin padahal hana beriman ahwate ta dengar babah ji citka bansaboh urang Islam. Yan pakan menan kana yukhadi'unallaha wallazina amanu berarti awaknya bawa teka pengen gedanya kai pikirnya pengen Allah dan kai pengen urang mukmin. Padahalnya wa ma yasurun hanai taya. Jadi beruh gedanya dalam golongan hana tatedra karut gedanya dalam jurang yang salah. Bak tak etikad tak fikir dah tu jurang yang betul dalam yang betul. Menyohana tak pegah dah tu betul. Iaitu dengan secara tak pegah hana betul sipulan, hana betul tengkupulin, hana betul ponyo poje dengan sendiri ji teraku untuk diri sendiri akulah yang benar. Dengan tak pegah hana betul si A si B, hana betul tengkunya tengku J. Dengan sendiri ji iaitu untuk mengakui dirinya akulah yang paling betul. Apabila karuh mensifat laganya nyan ketanya kamu sifat dengan egois, kamu sifat iaitu dengan tekabur nyan salah sabuh perangai batin bekna dalam ketanya. Maka oleh kerana demikian untuk tak perbaiki ketanya pribadi diri masing-masing iaitu benar merendahkan diri seolah-olah ji boleh jadi gedanya kata tepu tapi lagi seolah-olah hana tepu nyan ban maka ji
dalam iaitu dunianya watena urang keun kepada awak munafik nian pui keun la tufsidu fil ard yan baik ka kafir baik ka bangai dalam dunia baik kayak caci maki kepada urang malim ya nian senambung daripada ayat orang yang pui keun innama nahnu muslihun nyo ke kamonyo yang lebih pah kamonyo yang lebih betul hana kamu iaitu kafir dalam dunia sama dengan masalah kafir awak katakan kafir legedayo mutajo kepada iaitu yang kon Islam kedih mutajo kafir padahal luah makna kafir kan hanya ehnan makna kafir hantar patih gurai termasuk kafir ke gurai hantar patih urang si nyan makna ajih kafir kepada urang si menan kepada kebenaran hantar patih kebenaran termasuk kita tak ingkari kepada kebenaran kafir kepada kebenaran yang tetapi yang le katanya terlanjur ataupun iaitu memfikir kita asal kam cekot kafir ka kedih kepada yang kon Islam padahal luar sat makna kafir hantar patih kebenaran itulah kafir makna je mengingkari mengingkari tidak mau menerima apa yang diutarakan oleh agama. Nyan teman yang diutarakan oleh agama geyo ibadat, geyo sembahyang, hana tak sembahyang, berarti kafir cit. Ya, maka jih dia kepegah beda antara orang kafir dengan orang Islam bakna sembahyang. Maka jih na sabuh hadis cit yang kepegah si berangkasa mantara kasalah. Ti berangkasa wahana dipubut sembahyang. Deman sembahyang sadum taraf ngonata lain. Kan hanya hana sembahyang mentang. Termasuk hana tabuh jakut. Karena jakutnya sadum taraf ngon sembahyang. Pakan karena yang limong bohnya tentang bah Islam nyan punau. Nyan adalah hukum jih wajib. Maka jih hana tabuh jakut termasuk lagi hancit. Jadi sawa yang hana sebayang ataupun sawa yang hana buh jakut faqat kafara jiharan nyan ban kepegah bahadi tetapi nyan secara lahir tapi yang secara batin ji le urang nyan benar ji itikut hana wajib sebayang nyan ate draoji benar ji itikut hana wajib jakut ate draoji maka hana buh jakut hai sebayang nyan baru jilah ji kafir. Tapi apabila diji hana jengkari sembayangnya wajib, jakutnya wajib, tapi pubuh jakut hana, sembayang hana, nyan hana jiharan kafeji, nyan botek hana jiharan dan hana nyata ji Islam, nyata Islam hana, nyata kafir hana, itulah namanya dengan munafik, itulah namanya dengan munafik. Na'udzubillah bi'ruh getanya dalam sifat munafik. Kaum muslimin para hadirin sidang jamaah yaitu subuh yang dirahmati Allah. Getanya padakan ohno ba'uronyo. InsyaAllah akan tersambung lom kali ke menaumu panjang Nabi Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.